Ni hindi ya mirurungano rithiite na mbere ya kumenereria thirikari ya Kenya Kwanza. Kaunti-ini ya Naikuru, mwandiki wa mohoro wa Kameme TV wa Njeri wa Kariuki agikora hatikaini ya kurathwo na rithathi kuguru-ini ari wira-ini wake. Kugurario kwa mwandiki wa mohoro uria ugurarire wira-ini wake wa kumemerekia mohoro tauni-ini no gukoneka ta kionereria kiega kia uhuthiri wa hinya mukiruku ni maabitha borithi kuri arurungani. Kiuria kinene ari gitumi kia uhuthiri wa rithathi nginyagia kuri andiki a mohoro. Catherine Wanjeri Kariuki was shot in the line of duty by police officers who we suspect had aimed at her, and she was injured. Your duty is not just to fire bullets, whether they are rubber bullets or live bullets. You don't fire them at people. You only use ammunition when indeed there is a breach of peace. This is a journalist who is covering events, really. Maabitha borithi magukirirwo ni ciiko ta icio na riria gutari na ugwati munene undu ria ukoretwo kihanika gutari thitango ciagirwo maabitha borithi aria makuruhanio. And we'll actually want to see if IPOA will give a report. If they will not give a report, we will be the ones to demand for it through all other lawful means. Police officers appear like they seem to be targeting journalists who are in the line of duty. We've been receiving complaints from our members that they've been receiving threats from these officers. Ona kuri uguo muingi wa guku ndunaria mari gutitimurana na maabitha borithi makiuga ni kihoto kiao kururungana na gutetia thirikari. Nakuo tauni-ini ya Gitengera kaunti-ini ya Kajiado mundu mwene ekirito mukonde gukua na ungi kugurara ni rithathi. Ona kuo guku maabitha borithi makiorotwo. Neo mihango ya ukui guku yatinde thararite muthenya wothe kumana na kuhingwo kwa barabara ya kuma Kajiado guthie Namanga. Maabitha borithi ya GSU magicungiririo kuingirira niguo kuhorohia ndugamano eno. Kaunti-ini ya Embu arurungani mekora na ndugamano-ini yao na maabitha borithi. Arurungani magitetia thirikari makiuga ni gukomborete aici niguo guthatia mirurungano ya thayo. Our goons wamelipwa na serikali Kabisa. Kama wamelipwa na serikali ya Embu tuambiwe. Kama wamelipwa na governor pia tuambiwe. Maandamano yetu yalikuwa yawe maandamano ya amani ambayo tunaweza kukumbuka kwa nini kuna vifo ambavyo vilitendeka vya ndugu wetu hapa nyuma na wengine wako hospitalini bado wamelazwa. Hao watu ambao wamebeba majembe, wamebeba silaha, si watu wa Gen Z kwa wale ambao tulikuwa tumejipanga na wao. Hao ni watu ambao wamelipwa na wametumwa kuharibu maandamano yetu ya amani. Noyo bishara yuma kaunti-ini ya Mombasa kuri arurungani matungirio riera ria kuruta maithori undu uri utanathatia wendi wao wa kururungana na kuheana mateta mao. Tauni-ini ya Githurai mirurungano no yacungiriria kurugama kwa biacara onjoria makihoya kugia na uiguano wa thirikari na muingi niguo gutigirira wonjoria ndunatharario mahinda kwa mahinda. Wende uri ongiona nie unyende bururi ugie na thayo fiu. Ndiraria ciugo ici tonda ici ndathie kuhinga wira thithukumite onake ciana ciakwa ni injetereire hau nyumba ni wega uguo mareka no turahoya thayo na aria maroka kuingira guthukia maundu macio turahoya matome tondu turenda thayo. Thirikari nene na thirikari nini itikire kwaraniria na andu aya nini tondu matangiraniria nao gutingigia thayo na matangigua mateta na makaya mao gutiri hindi bururi ungigia na thayo. No tauni-ini ya Thika mihango ya wonjoria ndinatharario ta mahinda mangi ma mirurungano umuthi arurungani guku makiaga kugia na ngucanio na borithi. Hadunya Kameme TV leturakoni Bataru wa Mwangi.